Tu be en forme, men? Yeah, man. Yo, mwen gen problem la enay. Ça fait ça là pour. Yo, on kote n diya la kon zanmen men. Non, en fait, baby, on forme. Forme nan rele forme nan gos mwen men. Yeah. Ya men. Qui l'a joué les qu'on y a 18 19 hein? Yo mbat reme man zen mbat di fe sa men. Pa mba min konen de be sa non men. Est-ce que t'es rentré dans une relation avec man? Yo mte rentan seman avey, si yon kazin de pe se pwana man zen mte be vag men. Konen man zen kon sa, oh, si mba akipe pit la po de polis mwen men, mba konen de be sa men. What? C'était pour y enceinte ouais? Mba konen, mba be jere sa mwen. Mdi man zen pi fete. C'était pour y just occuper vite. Ya men. Ya zo. C'était pour les gens just occuper vite. Ya men, ok. Bon mo lo bak men, mwen ti fya bolim. OK. Problem men. Ma sa mwen fè la mbag. Si mwen mba bi konen be sa men, ndi wanda kay la enay. Ya men. Yo, ki jom da fè nan kasa men. Non, so m'a utilisé à vous faire. Ya men. Me adle. Qui l'a joué? Min la jave mwen 20 an men, li abi papa. I mean, American here. Oh, Haitien men. Oh, not giving them by then. Ya men, mwen se fèk vi nan Biden men. Oh, what? Ya. On pwek mwen fè sou wande men. On pwek mwen fè sou wande. Mpon an pwek la rele mwen video kol moto kamera. Oh. Me kamera ande men, me kamera. Me moto kamera. Me kamera am da film la. Mpon la. Fwa tim zo officiel li? Tim zo officiel. Ok, à l'aise.